ibihe byiza kuri ukomeje gukina gahunda za DK TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ngiye bateguriye nk'abagiye no kuyabagezaho Jehova ikora uko ishaka. Mu Rwanda itangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe kuri wa kane tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2023 rivuga ko Perezida Paul Kagame yagize Dr. Ildefonse Musafiri, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi. Dr. Ildefonse Musafiri agiye kuri uwo mwanya asimbuye Mukeshimana Geraldine wari uriho kuva mu mwaka wa 2014. Naho muri Afrika, Perezida Joao Lourenço usanzwe ari umuhuza mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na M23 yatangaje ko abayobozi bakuru b'igihugu cye batangiye kubonana n'abarwanyi b'uyu mutwe mu biganiro bigamije kubasaba gushyira hasi intwaro no gusubira mu birindiro. Ibi Perezida Lourenço yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa RFI ubwo yakiraga Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron uri kugira uruzinduko mu gihugu cya Angola. Kimwe mu bibazo Perezida wa Angola yabajijwe ni ikijyanye n'impamvu amahoro ataboneka mu burasirazuba bwa RDC hejuru y'inama zose zakozwe zirimo n'iheruka kubera Addis Abeba muri Ethiopia. Mu gusubiza, Perezida Lourenço yagaragaje ko intambara atari ikintu kirangira umunsi umwe. Ati tuvuze kurangiza intambara cyangwa amakimbirane biba ari ibintu bigoye kandi bifata igihe. Byaba ari ukwibeshya utekereje ko byoroshye ndetse dushobora kurangiza intambara mu ijoro rimwe. Uyu munsi urebye nk'ibiri kuba mu Burayi muri iyi ntambara ihangayikishije Uburusiya na Ukraine imaze umwaka urenga iwe. Nta n'umwe uzi igihe izarangirira nubwo hari gukorwa ibishoboka byose ngo irangire, ariko nta n'umwe ufite igisubizo nakuka kuri iki kibazo. Perezida wa Angola yakomeje agira ati iyo bigeze kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo usanga ari uko bimeze. Bareke ntituguye mu mutego wo gutekereza ko mu ijoro rimwe ibibazo bishobora kurangira gutyo gusa. Bibaye byaba ari byiza, ariko kuri gutandukanya n'ibyo. Nyuma y'inama zitandukanye zagiye ziterana mu bihe bitandukanye, kuwa gatanu tariki 17 Gashyantare mwaka wa 2023 Addis Abeba muri Ethiopia nibwo hongeye guteranira inama igamije kurebera hamwe icyaba igisubizo ku mutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Ni inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu byose biri mu muryango wa Afurika na Perezida wa Angola. Muri kiganiro Perezida Lourenço yahishuye kumwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama ari usaba Angola kuganira n'abayobozi ba M23 kandi ibi byaratangiye. Uyu mukuru w'igihugu yakomeje avuga ko imirwano nimara guhagarara ibihugu byo mu karere byose bizahuriza ku cyemezo cyo kohereza ingabo muri RDC kuko ubu cyamaze gushyirwa mu bikorwa na Kenya gusa. Akomeza avuga ko bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo n'ibindi bihugu birimo na Tanzania, Burundi, Sudani y'Epfo na Uganda nabyo bikore gutyo. Naho hanze ya Afrika mu gihugu cy'Ubuyapani, iki gihugu cyasubiyemo ibirwa gitunze kiza gusanga hari ibirwa birenga bisaga 7,000 byari biri mu mazi y'icyo gihugu ariko bitari byarabaruwe. Ibi ni ibirwa byavumbuwe nyuma yo kubara ibirwa by'icyo gihugu bagasanga gifite ibirwa bisaga 12,125 aho kuba 6,852 nk'uko byari byemejwe mu mwaka wa 1987. Iki gihugu kivuga ko ivumburwa ry'ibi birwa ryaturutse ku ikoranabuhanga basigaye bifashisha mu kumenya imibare no mu kumenya aho ibirwa biherereye. Naho mu Bwongereza, Prince Harry n'umugore we Meghan basigaye gutanga inzu bahoze batuyemo mu bwami bw'Ubwongereza kugira ngo ihabwe abandi nyuma y'uko bimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuvugizi w'umuryango yatangaje ko basabwe kuba muri inyubako igahabwa murumuna w'umwami Charles wa gatatu ariwe witwa Prince Andrew. Kugeza ubu Prince Harry n'umugore we n'abana babo babiri batuye i California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuye ibwami mu mwaka wa 2020. Mu mwaka wa 2018 nibwo Prince Harry n'umugore we bavuguruye inyubako yabo. Nta dusoreje amakuru yacu, nizere ko uri bukomeze kunagirwa na gahunda zigiye zitandukanye DK TV yagiye igutegurira. Wirirwe neza.